Kuncina seakur deh. Mau gagal akur aja mah mang ibu cara. Iya, akur aja. Kotor. Kesian daripada nganggur, pulang ngecewakan iya konsumen. Butuh lapar nih seperti tapi menjagong mana ya? Hei, Mang, jeng poting, alewo ngadan. Gak suka lah no. Daripada mamang isuk tegawe. Coba. Anak pemanjikan ngerti mamang temen di. Mono pujangan enak. Bang, ngomong-ngomong mesti bantuan mal ya, pengiriman ker bersih. Kayak bantuan ku dia. Paling ditung-tung lagi minta rokok. Hei Bang, orang ngomong rokok. Orang mainnya perkalian yo. Pilihan naon sih pilihan. Oh, mau tengah tuh pilihan. Terus terang wae ngomong ke mamang hayang naon. Perkalian Bang, boteng lapar yo. Ya, ayo mau nak hayang dangdut. Cokot ke jero mamang ge. Di mamang hayang dangdut. Baik ke bibinya. Oh, Akur aja. oh, cokot lah tuh ya. Ya, Oh, hati-hati ya. tanggurin ya. Oh. Mang, ayo dangdut mana? Cuman ayo bersih doang yo. Tadi didinya tah diteun ku mamang urut kerberang dia tukang traktor ge. Aya didinya. Oh, mah aku aja nuna di mana deh kyo lah. Nah di tukang, sorry di bank kolektor. Oh, kyo. Jadi gitu keturuban. Oh, oh, ocong, ocong. Eh, naon ya mono? Mama naik poteng tuh, tukang kolektor. Pas dulu belum jurik bae dia. Bagus bener mang, tukang kolektor aja pocong. Kurang tadi nu dulu. Hei, untuk percayaan, enggak saya kurang dulu. Ayo siap. Ayo. Iya. Di mana tuh? Tah, bang, tadi mah di dia yo. Mana? Ungkut deh, jangan hidung deh. Ayo di plastik tuh. Wah. Ayo bae dia. Dasar si monok yuk ngeluas-luas aki-aki kergawe bae. Landing mana? Kan tadi air di jagung hidung deh, kubet deh. Jangan. Merinding enggak. Ayo naon di mamang mau potong. Tadi mah air mang, bener. Ngawadul. Terus dangdut mana ya, Ware? Kita bukan dangdut mamang ini mah. Aduh, Ya, pakai ronda. siapa ya aing makan tukang? Terus yang mungkin pocong ini lah. Kampura mamang ya. Kampura. Monok yuk, nyen gawe deui urang. Dan isuk lumayan. Traktor anu makan. Lah, mana aing nyebut dangdut boga batur lah. Yang penting mah siapa batang aing. Jalan. Pehe. Aduh, pun lewat itu ya. Manik keengki budak, malam Jumat. Aduh. Biar absen di dia tempat Ali deh. Kata berkutukang ojek. Aduh. Monyong. Aing. Ya, tanggung jawab sih. Tabrak gara-gara dia. Li, ulah li. Ngerti aing mah. Aduh, aing, aduh. Aduh, li, geus li, urang mah lain salam deui dia mah. Aduh. Ulah gentayangan ge, aduh sieun aing. Aing
aing ngopi bareng jeung dia di tot. Aing geus kangen teu ngopi bareng tot. Aja mau nepi di ditu ulah jeung aing mah sieun. Emang ini jeung dia tot. Aduh, emang urang keur hirupna bareng bae tapi baris beda alam itu. Baru dengarkeun mah. Tukang ojek bae di ditu lah aing. Tot, ayo tot. Aing geus katirisan di tot. Hampura li aing ngomong kilo ngopi bareng dia deui. Kongge, aduh, gue lagi teh kepin aing. Nggak sih lo omong, bareng aing kau nyet dia. Aduh, Ngojek kemana dia? balik aing ke lo omong ke saya gerak lemah kasiunan yuk. Bisi sindong dia, ini nabrak kali karena kemari. Terus bareng aing ke sieun naik motor ieu, aing mau bersieun kali geran. Kamu ngejak orang nyeklan? Pas geran aing segera nyeklan. Geran ada aing. Kek. Iya, mana bocor ya? Ada. Aduh, bana bocor nih. Aduh bro, bana bocor. Aduh, aing kasiunan. Aduh, ya kudu dia aing di kasiunan lagi. Aduh. Si kakos gitu, digeger kan kemana ya mah? Aduh. Rasa numpangan. Berat ya. Nyawanannya ya. Paduhna naonan. Cong. Apa nih? Wah, aja ngalah sebut danggerna. Lah, beneran deh lah. Kayak ngacak kan doang. Si Waun ya. Un. Dia kernaon? Pan repeh bae kok yang ditanya. On, dia kernaon didinya. Wah, sombong dia kuari. Kaing, abang-abang aing tilokan dia. Iya. Nok, dia kernaon di nok. Maka dulu bohong dia. Gerak bantuan aing, tempat gerami kan tuh nggak gitu. Dia di kakak kolot. Temenang, pamali di kakak kolot. Mereka siapa nenangan Jerami? Aing nangguan di dia. Lah, dasarnya beda mah ngedul di titana. Hanya nana doang. Aing mulai hese di titah nok. Aing kerhulap. Nok, tadi aing nilai ali di ditu. Kau yang tanya repeh dia mah. Di mana ya? Liang nanya. Itu tadinya di kalau ngentangkalan nangtung beda di sorangan. Wah, dia mah ketinggalan berita. Makanya ya telok gaul dengan aing. Berita naon di sinok? Ali mah geus paeh kamari katabrak tukang ojek. Astagfirullahaladzim. Lo bener di sinok? Dia masuk ngabohong ke aing. Dia sini kan aing ngebohong dia. Kamu gunana. Lah nok dia mah masuk ngawadul teh ke aing. Lah, ngawadul dia. Tuh, calon bapak mertua dia tah, tukang ngawadul. Belum dangder lah. Lah dia masuk bohong, aing mah teu percaya. Pugu aing tadi neuleuh didinya. Kalau ngentang kaleu nangtung bae ditanya repeh bae ku aing. Geus lah, itu percaya ka aing mah. Bodoh dia. Lah, bodoh amat. Pikiran moal ku aing. Nok. Ainan tot, ainan. Aing di ditu. Kapanggil Ali. Weh, bener tot, aing manggi tadi di rumah aku raje. Aing manggi. Nya nang ngomong ke aing hayang ngopi bareng deui. Ai, kumaha ieu? Hara. Aing mah teu ngarti ya. Naon ieu maksudna ya? Aing teu ngarti ya. Siapa pal? Bari tahun 2020. Ketinggalan bari tadi bae. Siang saon sih tentang Ali? Emang kunaon sih si Ali? Aduh, siapa pal? Dia masih garijal di bae. Ali mah geus paeh kata bertukang ojek. Aduh, Ngomong tinggal mah bolot. Saya cilingnya kudu dirorek, kawi gombong ya batang. Oh, nyana mah storek kudu dirokek deui mana mah. Oh, kawi gombong rasanya kurang. Oh, geus isuk nang kitu kan. Hare hoi, kawan aing. Op. Jangan be dia motor yang ketinggalan. Saya takut tadi tuh. Sebenarnya sih dia motor ketinggalan di ditu. Oh. Woi.
Hei, bantuan tukang ojek tuh motor ketinggalan. Mantap. Bantu tukang ojek motor ketinggalan ini tuh. Ojek sial ya dong. Bisa ayo. Mun tukang ojek kembali bantuan koin dia. Woi, masih jauhin itu yuk. Masya Allah. Ulasian. Ulah kabur. Punya kau. Gitu tanya gua. Oke, siap. Naon? Nyala lah tak lah. Nung. Ini kulan danu. Ih, si kurang danu. Mani. Perasaan lu penumpang tapi berat aja. Astagfirullahaladzim. Kok oncong. Ulah ditahan langsung dua mah.